Pasatun ulus holong tuborudo helak tadi baga sa sedarion mula tema di hamura raja di donga sauta jadi di untuk peta ruti mamo sama partikelo tu hula-hula nami kutauru tulang mangihut siagiad dohot syahan tulang nami manulang dohot tulang narubo nami marga singamora dohot bona tulang nami manulang bona nari manulang sahabat hula-hula na po sa tauruk dohot 5 juta poha pangiron nami raja nami di hula-hula namin na hugora kami sa luna nakaya si sada harorokman narohan namin kamu sa luna raja ni hula-hula namin tupe madlok silohulun nabe partitian na kapas-paso na lopas atau muna tu pargel lengota di baga sa tikdur tak so di pagiron namin doho elelek namin tu kamu sa luna raja ni hula-hula namin baru siap do lahirau siap do bulak do alaman alana nasugutan perotan na membuat spirito di siap do nasugutan kopi narwa siap do dalam desa spiritual peparane puta togane pos-pos jadi asa inak tanah hudul di sor inang setia binang asa markeser juhame tulang nami sia biar siang oh inang na hudul markeser juhame saudi asa siap aka uduran na lepas satu lulus jadi sama lima dihita peparane puta manullah surak sama lima dot pinoparane puta sina imanalao mangulo si bau puta budi mamalate hula-hula nami hutau runakan kalian mau tulang mangihut hula-hula na poso nate hula-hula hutau hula-hula na poso hutau si majut tak gora hula-hula marsuara marajay saktabi hula-hula na po sa majuta oh lunga maharari be rajay nagtangingan tulang na rubo ng isang mora napagpagilol doha ni raja nami tulang na rubo ng isang mora asa sisa dah romar pak masuk sudin alai masih pasangat aka mata pas-pasunan mak itu Gagit na oras ma. Alana medyo tigon ne. Cuaca be agak araw ne. dari mulai tema dari semua ni mah di tasaluna nani kokon ni emang buru nani istana sauduran menuntung pehami perjuluran madok hata ba hata nani mah no duduti hamu saluna teh di tasaluna
Jadi mulati mah di tuhata, mulati mah nang di tasalubna. Dihamu amang buru nami marga orang. Gabi itulah. Di sondro gonggong dohami di ulang talas di roha di sadarion ima hula muna utauruk manang hami saluna sudi itu ganai pos-pos. Rak dohot punguan tu ganai pos-pos. Ngadi sok behami. Ilas di rohata. Napar dulu dohon nami tu amang buru nami setuma orang. Ilas di rohata ima naung di galoho. Silas di roha nasoha palang. Ima marhiti-hiti bire nami bison. Asa dohonom ma tutu sona ina tua asa adura duka ma tugu-tugu lubu adura titi ma tugu-tugu ni orbo. Nang ma amang buruku saur ma tua dina pairing-iring pahopu sa tuna pai marnini sa tuna. Jadi dihamuna bire nami. Kami tulang ya, tulang mama siapa tadi Jelita? Mama Renita. Hok Mauli. Ini tulangmu ini ya, ini tulangmu. Tulang. Inilah kami, tulangmu, opungmu, ribanmu atau inang udamu ada di sini semua kami. Jadi nanti kalau sudah pulang ke Kalimantan, kalau ada di sana nama punguan atau arisan marga tugane pos-pos, kami sarankan dan harus ya kalau bisa harus masuk ke sana ya dan pelajari tarombo tugane pos-pos ya supaya paham karena udah memang baru utauruk ya udah baru tauruk baru tumorang baru tumorang Berani mutauruk. Mutauruk. Jadi harus diikuti marga itu ya supaya tahu karena sampai keturunanmu tetap ada nanti mutauruk ya. Jadi sonima dihamu pengantin adong di sono buat kami silas dirwata lima ulus sitorok rabu ulus nagajang parhitian nami doi ilas dirwata marhiti ditanyang nami asa gajang ma barita gabe gajang barita horas bingung nami siap kamuna bere nami lima ditano parserahani asa dohonom ma songona ilok nina tua asa pinaktikon hujur mainan di topi di tapian mana na tu dia pehamu maringanan saya tu sima dapat kabar saulian asa bintang mana na rulis tu puna sumarok anak bedamu reris baru tutup korok domani na urungi asa sak main na sulu sak tutup butian di garas sahat tu pasar tami ulus setorok rabu sak mahamu tu panggabian sak mak nang jadi nang songoni dohot tupunguan itu gane pos-pos adong do buat kami ulos sitorok rabu to ngate naung sadama hatani ima ulos sian punguan itu gane pos-pos songoni mah atas kami Sama tutulang mangyur siya giat do siya. ima naking hatas sian hula-hula hutauruk do hula-hula na poso hutauruk lo sisima na Tulang mangyur nagkaningan siya giat do siya. Jadi mulai ada di Batam, bulan Lasiroha, dia pala kukiat. Ima di anak liba si Swanda, liba na baru orang. Isang ko dengan ni nahitan ni semai tuamu, mertuamu ya. Jadi rohani pasal orang garam Jadi di perantauan pun nanti kalian nama, kawan aku ya. Tetaplah tahu mendekatkan diri kepada keluarga, baik itu orang maupun tauruk maupun asing, anda dari semua keluarga yang ya orang tuamu. Jadi dan gudang boto hata saya dirahmati Tuhan mahita sehat mahamudita no perserahani kami pe ketong sehat di son asa pajumpa kita musik di akaan nengro di bagasan Lasiroha nasihat Tuhan Matutu sama tutulang manulang buah tulang namang urus sangat ditulangi sadama pe tulang bawa bona tulang bona ni manulang mau lihat mah di Tuhan bison amang guru rohani siang tulang manulang tulang bona tulang dot bona nyari hot mauli itu di amang guru
bunga maranak berburu berpahuk bisa anak berpahuk bisa buru sesongon daruk na tua marun nami adur haduk kami na betul-betul lobu adur hatiti betul-betul orbo adur haduk ka betul-betul lobu nang sari matua ma amang buruku dohot na buruku pahitu pahuku do saat nomor ini jadi diamu pahuku nami disok kami roh opung muna ima tulang manulang bona tulang dohot bona nyari berarti 3 ya sayang dia matutu didongan itu kamu di pangarat muna hot mauli dia muna songon nani leon ni bapakmu guar mutuho pahupuku nani opung mula kami sekarang jadi songon na dia tua ma ronan nami dipatikkan hujur ma di topi nipatian tusiamu mengalahkah saya tusima dapat persaulian saat lalu saat kebutian 1 tahun di 3 ras saya oras mamu jalagabian saat ma tuna horas mas so sidok buti ma misian tulang manulang saat ma tulang nami tulang narubut si mamora mau lihat ma mau lihat kami alang uduk kami nakina natin po taberek tu gijang agak gulap kalau boleh diurnyari sada hadas sada tortor mahami siap kula hula muna buta uru dua sebulan mula tema buah mau sema sama tulo nami hulo na poso buta uru 5 juta buta uru pirak 5 juta sada hatama jadi sono namang raja nami dia muna sa ulo nami kay masuk kita hamu tortor muna jadi hamar pangiruan unang ditormula raja itu bilang muna raja nami nang asa ketuduhan nami jolo lasirohan nami na pinasahap muna ulus tu pumunon na rodo kami manabahamu soon pasti ay natiyo anon mula kamu siyan tongani bagas si pamuron na imon takso nyo pangiron nami raja nami pangiron hamu jadi dia mu parmusin nami saat lulus mami tu bere nami sampai kamu maju gudang na nahubar tu sih benar. Jangan
Jabatan si Pironi, warai warai, jangan asal sa luhut na raja ng hula-hula namin napasaraktong ulus holong na sa kapahitian may dahil pasu-pasu itu anak dohor itu boro do hela namin ima pahupukunon alani raja namin di nasrohan namin ng Roma namin nalaho patuloy nasrohan namin matakutok hula-hula nalaho maksompa hula-hula bulu tumpe so sa dia anon maksompa namin jadi 10 pagod si Majudo ang rohan na dudul matokon nang sudah turun nang susah kau dari beli sudah alani raja nami pas kalau kamu nanti kalau orangnya raja nami saya mau hula-hula nami jadi alani permusi nami kalau hula-hula nami beda mama kau pasti Kurasi kami asal
Aku rasa sedap. Angkat Portugal ke mana? Dari senhora de Doli, dari senhora de Doli, dari senhora de Doli, dari senhora de Doli, mula jadi nabulon, mula jadi nabulon, kurasi nabi asal dengan, kurasi nabi asal dengan. Mula jadi nabulon, mula jadi nabulon, kurasi nabi asal dengan, kurasi nabi asal dengan. Dari takut horas bolo gusto kagipe soba nami maradukul sa lugar na raja indulo nami pas maruh ni raja asa bolo nami matulas enjio sa kapag lang na paraw na o di so sa dia na ni so pohon nami mada pokok raja indulo nami sa lugar Tuhan tama atong na madatay pasupasula jadi mo to no bulan kami patik itu tu raja asa sa raja na lusin do na mengujungi tokto ni raja. Jadi mengerti mak, wadi kita saruna kerombongan, masyarakat kita. Jadi mengerti mak itu dihaturakan ngomong guru nabi marga orang. Bilas dirohata, kita behamulas dirohan kami. Bila pasadarion kita rohamu, menepahami saruna bulan mula. Las dirohan kami, rohamu, menepahami bunga, tanam bunga. Masih dolan mak. Saya ambil apa paniti tangian nani sesidor pakai aku gabi mana minum ada musik apa jelas dua-dua akar lampu bintang kayak bangun apa tuh misalnya orang udah Nak tentu itulah asal aku kena nama hantu dulu aku nama rupiah boras mah misalnya bulan-bulan nama calo saya ditambah uang teman yang orang jadi pernah sikap nih nama ngaliat mati itu saya langsung satu dulu di kota 300 dua saat ulang sulang bau pun diberenani sesaat main tahu panggabian saat mana tuh para orang mana sekali ujungnya mau mati lah. jadi dia bukan musik ada dua tadi dengan tuan nama dong balik ke dong buat tio nama anak kapan baik mang udang si tio lah Sana, sana,
nami horong di hula-hula muna maka tumurang dohot rombongan na lungasip kope amang buru jadi dohot pertikenon upasa tami matuhan ura jadi amang buru nami